Da gejing ang nuot banang penyar ya ke kam lengba gejing pedan kam hi ke sepak meriang ke badan ha gejela kam tam ke distrik Riboy kadai lengba gejing mi bha usiat ya ke katan. Ha ke ba uwe ni gire orang ba balapau jong ni katan uba bipul thangkiu. Lala pat ban sedang saya ke kam ban sna ya ki siat ni ki bambu stick. Ha ke ban la ban pedan kam pat ki ban sna yu dhup badan shibun ti gejing ubi bat ban pedan kam ha ki babun ki bentang. Ya kini kam bansna ya uni bambu stick lengba ke BP Thangkeo Bamboo Industries keberan hagas nong merdon nong ba ban penon kampat ban penmi iki dhop ibami gijing sma ubi baper. Nakliang uba people Thangkeo ubadai ru nong ilam ke RBYF sengkemia ulah sedang pat akan ke jela daga bapen mendapat ba halor kene kam ban penmi ya kini ki bambu stick ki blasna no siet bat bansna ki dhop balai kerteng kum kanandika agar bati lengba ka Rajdip Innovation Private Limited yang kebalapan mendapat ba ha ka kadwe trik Risau Arajar Arpulai pa Sening ha ke distrik Riboy. Ha kini kesini nalor uba Bipul Thangkeo utrai ka BP Thangkeo Bamboo Industries laidan lang ru kinong seng jong ka Rajdip Innovation Private Limited bekentup yau Dipen Sharma badu Rajiv Kunwar bat kiwe. Ha bakran dengan program ban pen mendapat ba halor kejing trekam ka karkhana basna gini ki bambu stick ban penmi ki dhop baper. Uba Bipul Thangkeo udah penpau pu ulah pai kemat sasyakan kakam ban snai kini ki bambu stick banang penyari ya kejing penmi baper lengba kejing penan kami ki siat. Hadin kakam ulah sedang naduk kesenam Arajar kat Nrio. Daga bapelek jing mot ki kam snapat ya ki yeng siat baper hakaleng kejela Meghalaya. Bat ceduk ki wei pat ki jela jong kari ki bekentup naduk ki yeng dorbar ki yeng baduk ki kam raskul bat ki samri jingri ki bela penan kam betang du siat. Ibami hi nak kena kejela kam tam ha ke distrik Riboy. Uli thoru baha ke jingya lenti jong u bansna ki yang kisam dak bapanan kam tang da usiat. Ulalap bana pedang kisiat baju penan kam baha kena ke kam ki bekentup ya usiat yong bat usiat skong. Ulalap bakini ki jat siat kim dai ki bada bon ke distrik Riboy. Balayo tang halat carai maulen maukhan bat umkei. Bat kini ki jat siat ki dai ki badan bon pat ha ke distrik Southwest Khasi Hills bat West Khasi Hills. Katkum kejinglap jong u uloong bah ke distrik Riboy pat lala ban penmi bah ya ki arjat kisiet kata urnai bat ushken balalap badaitang usiet rnai u bala penmi bah kisnong kitau jong ke distrik Riboy batang nak kisnong dan marngaru kiju shalan kumbah nyu hajar telisisngi bat gejing shalan ke jor bahasa Guwahati bat hadian gejing nang wat jeng tip balang bau ni usiet rnai la ban penenkam sahakum kiwei pat kikam. Balalap bonu usiat udah balapan penan kam hagaban penmi ipat ya udhop bananam hagari India hibro kawe kabadai ru kawe nekiri kaba penan kam bahai gidhop gibami naki company gibabon. Kumta halor kene kejinglap jong u uba bipul ula pentip ula sedang pat eka karkanasna yakini gi bambu stick hagasnam Arajar Arpuar hagasnong merdon nong ba. Gibadan syuai kejing he bashfau inci kendai inci bat pra inci. Da kejing ang nuot ban play kilat ban penan kam ya kispa mariang namar kejing mi ibah kisiet balak ban penan kam ban penmi udhop ubasma ubi bat kum kalat ban aikam aijam ikinong chong bat da kejing ang nuot ba kejing penmi pat igidhop balasan bah hap ka company kebadan kejela Asam ya kebala dep ban sedang ya kejing de kini gidhop ha kejela Asam Tripura ban mentah ha kejela Meghalaya. Shoshuru ula pentep ba kejing shalan ni kini kejing sma ubi apo kari idan kumbakat tu kene teli bat kidi ki basya miki marpat nakari China namar kejing la jo kene kari ban ai dekat dor ke barit nrai namar kejing poho kejing don jikini jet siet ha kejela Meghalaya kamta maka distrik Riboy kadon kejing kermen ba kene ka kamshna yakini di bambu stick ban shna dhop bagi nong seng yakum kini karkhana kila ban kieu tang na kejing penan kam ni kispa ke badan ha kene ka thang da ke bau ang nuot ru ban yo kejing kershan megi pat ba jong kejela Meghalaya namar yakini gidhop la ban penan kam haki babonjat kikam. Hanong po no extension ke balai kerteng no usik. Te menta kata usik bangi te wala perhatiin scientific name ki ong tamai lokan abasifera. Ngi idon bun ba usik bun tam usik usik kraw bangi ong ngie po. Jungi kebatip maka scientific name kung tau Dendrocalamus hamiltonii. Te menta habang ngi rapan ngi kum kinong song jong Riboy ngirap udah tang ni usik dunia. Haman lagi triwingin iudan usik dunia nama musuh ngi penan kamar sai exam. Te
habang awat keleng-keleng ngam juyo ya siyong bat uta skong ngi yu kendo petang ya urnyai la de snong ngala de snong jupiro puri boy district ngi kendo petang urnyai temen ta habang ngi pahu ya urnyai kai ke bangi maximum ke supply kali pesha Guwahati la ngi petang ya ka area Umdan Surok Marnga ngi de ki pau teli ki trok pau teli ki pickup ki ket bet ya ki ro ta ki se Guwahati te habang kikit sa Guwahati habang awat jintip kanon teli kit kisik ya kacisking ya kendo yo ba Silver Star Malay way na pleng entrepreneur ba supply kisik wong ba ngi supply kumbanyo haja teli kacisking perkatang na ketika way kasulok ki supply the nyo haja teli kisik takirnya cisking tengi yung idun ke potential ya uni usik ladangi proses hi hapok kari lejong harin ba proses hira jong iwat jengtip pan ka uni utulda uni bambu satulda urnya why best hake ngilap na ki expat ki the best agarbatti stick ude bami na uni bambu satulda bat melokana basifera utau terlau mangyang bat gani nong terlaw kadang sinong anong po gani tang toxic ni bat uni urnya tau tulda tapi kimi ini atli ngi bangi pahu kini gisi apo ke district jungi bergejala ke jungi nyong ngin ke processing unit apo ga jakala jong tengah lasdang ini kam nadu arjar arpua bat snano ya uni agar batistik ngidan lightly kisai ke bengisna sipo inch kendai inch bat pra inch ngil asna damal beli ngi jom hakani ke business na mangile research ru ya ke demand ha ke market kanno kumngi kinong Indians ibaran kuma chispa sau pukron mu kinong sungsno agri India kanno ki pendon kam agar beti hak ngilap ba 6000 saus pa kendai po metric ton haka chisngi Indian consume man upendon kam utang ini agar beti just imagine lu 6000 saus pa kendai po metric ton tingi wat jengti perlu kanno kita ki entrepreneur po India kila man produce yang new stick kai ka bangila pelontang news pa san po metric ton haka shimnai as an Indian entrepreneur ki produce ka jengkli ba kraw kalong ba gap manu ba feel ni ba baro agar bertistik lah company ka bahek tam hari India yang ka cycle brand ka baar ka bawan ka balik ya ka market tahun bar kumba 6000 crore bat ka jet block ka balik do pras 4 crore kini ka bahek tam maximum kishim market jong ke China ka ITC ka di ka supply ya kini mar hakum kini company nama beliau China kila ban ai ha ka price ka barit na ka barit tam kumbang mene ke China kalau penyiar kador hadut nrupu pratingka hadin baka India kalau kentiu arpusan persen ke custom duty dan nrupu pratingka ngi pat ngi namla ban produce kador duna ya ka kendai pratingka kamu ngila duna ngi namla asyuk ban produce tapi kalau very kalau challenge bayangi bangin compete ya ke China handingi kerman scam ba ki Indian industries ki bale ya kini ka agar betistik kidan du ka jingma kumba ka jia hakislam ki balada kata ka doklam isu ka baga Indian government kala banlut ya baro ki import na po ka China balhangta kini ki ba penya ya ka agar beti hapo ka India kiong bangidon kam bangin hab ban penim ya kita ki entrepreneur po ka India taro ka sim langi hadu ka dor cispa nru tengka cispa nyu tengka 10 kilo